یہ آل انڈیا ریڈیو آنی مانی بلال وانی بوزنائی خبر گوڑ خاص خاص خبرن پہ اک نظر ڈیزل پیٹرول تو میز تیل کس نرخ نامس مز کمی وادی کشیر مز آئی پتمہ ریت یعنی جنوری تو فروری مز تمام چل بچہ پنن علاقن واپس روان کرنا 2021 مز ہین آمتن 10ہمہ تو 12ہمہ جماعت ہندین نتیجن ہند اعلان یہ 2015 مز کرنا تو ین ولس ریتس یعنی ماہ رمضانس مز تمام نوجوانن ہند مسجدن مز نئی سر وسدرس پیش خبر تہذیب سان ڈیزل تو پیٹرول تو میز تیل کس نرخ نامس مز مزید کمی کرنا یل زن پیٹرول 100 روپیہ پہ 200 روپیہ ڈیزل 60 روپیہ پہ 250 روپیہ تو میز تیل 100 روپیہ پہ 300 روپیہ کمی کرنا یہ محبوب کوت گئی محبوب لوکو ہندوستان گورمنٹ خیر مقدم کران ونمت یدوی زن یتھی آئند بروٹ کن نرمی نرخ نامس مز لبنہ تو ہندوستان کر واریاہ ترقی وادی کشیر مز آو پتمہ ریت یعنی جنوری تو فروری مز تمام چل بچن رخصت دن یل زن تم پنن علاقن کن واپس روان کرن آئی یمو مز اکس چل بچس نندر پیمز اس یل زن سو پتہ گرفتار کرت پنس علاقس کن واپس روان کرن آو ناظرین تہ پاو ژتس 2021 مز 10ہمہ تو 12ہمہ جماعت ہندین طالب علمن ہین آمتین ایگزامن ہند نتیجہ 2015 ژندروارِ دہ رات 1:30 بجے اعلان کرنا تمام طالب علمن ون آمت تم کرن گیزٹ ہسپتال کین ایمرجنسی رومن مز حاصل تو بی کرن اینیمل ہسبنڈرین پہ پن گیزٹ حاصل ام مزید کرن تم یمن فون نمبرن پہ رابطہ قائم فون نمبر 101101 ناظرین رات کور دیو نامعلوم بندوق بردارو اخ ہاپت گوئی لائت ہلاک یم سند قبضہ تل 55 داجہ 96 پلاس 9 ہاک ٹنگر 3 گھنٹول 55 بیل تو 622 پلاس برآمد کرنا آئی میں اپر سرانٹ چھے میں کل سرانٹ پوش کامیا دم کرن تچی واردات چی جائے ون تم معینہ چلان ین ولس رتس یعنی ماہ رمضانس مز ین تمام لاپتہ نماز الگ الگ مسجدن مز گرفتار کرنا تو امید کرنے تمام بے نمازن ہند بھیڑ یہ بھار تعدادس مز لبن یم بت چھلنس مز ور اس لیے گھن تمام نماز ون پنن گرن مز بت چھلت مسجدن مز گھن ٹریفک کنٹرول روم پریس بیان مطابق آس صبح 4 بجے پہ شام چن 7 بجن تام تمام مسلمانن کھنس چنس پہ مکمل پابندی موسمیات کے اک اطلاع مطابق آئندہ 24 گھنٹن دوران اکس 2 جائن بابری بیل ست آئس کریم تو کھزر وسنک امکان تمام دہل کھاون ون تم گھن مسجدن مز پن انتظار کرن ناظرین یس اک مزایا خبر اس امید کہ تھی روزو اس سن چینل لائک کومنٹ تو سبسکرائب کران تاکہ ہر کھانا ین واجن مزایا خبر وات ساروی برو گوڑ تہ نش دیو پنس میزبان بلال قادریس اجازت السلام علیکم